Hallelujah. Kapengakot. Hallelujah. Kalangan kupurkan korusian mebel. Yang katata pagtailan kakpil rong pana. Masanan kot. Kamelele mamia sapul mo masanan kot. Puksarawil mama. An kitan so mabil. Kakakintingi tiga na kumproy yam study. Damakapil. Makisakis. Bakaya ramas makisakis. Okay, rakakpakpaki at the same time obil kulkuleti mekot. Api sotamen can miss out tama kaunokot katin kaunopdang komuyongay sort karanwat. Ap kayo ikalangan kiyang kauno boyaki komuyang yanan worship kamelele makauno in these days kauno melang raprabaki iraikan mabangkak kautang kingeno melel. Iraikan mabangkak sarandarambo. Punggila dama planin kot. Punggila, okay, boyaki atail 100 ya kauno katkiyang katail percent da bugi katkan kaunda beinam kakana mata pilipil taka pilata. It's up to you. You know, ikalaw ko saya me wanam pilipil ya iko. Amen, wanay pilipil ya ingay. Imagine may soto pilata kauno respond masanin quote. Kay nan 2000 nan par 2000. Isasa may nay maur main bilpan uya selipain. Melate ikakuya selipainay. Okay, po alma ramas lamlamo bung kalway ang rain mela nan Proverbs 14:12. The 12:14 gana ko kamutag. Proverb kasayame dabing bata kasayame. Alma ramas lamlamo bung kalway ang time mela. Arkam bagabay. The point is ikameleleme wana mo pilipil. The result of your choices. Wana mo pilipil ikamoy. Proverbs 23:7. Makasaya, what a man think, so is he. Taktel kan matmatawa ikitail. Komutan pan tamataman, makomuyongay suto kapagapagitata. We are the spirit. Songsulu, katail, makabangwatak puksarawi. Ikilang may puksaraw katete yung katail. May puksaraw masani katail, aramas miya. Katail spirit kay. Kokosan ng paluar kat kay may aksesong sampawat o miyatail mata-mataw kakano pilipili mo marakangatan ki soul okay atail soul atail men pilipil atail men song atail 5 senses okay magtail kan kon kawasak lang so kaiten itami ko sa iya ke bueki ipil mo mangkot makabilbang kilanglani chapin gabagabak. That's not my message tonight. Women, gusto kawasak makom yang bata-batong clarify the kasansali ang kitame. And so makauno kapagata samba me koros extra ekatin matawata kayo. Katin kubura tanan kubura. Okay, ari imo mong kota operate ipil mo na kapagata ktaila ramas atal ken operate atal ken mamor ko koy. Okay? So, ang so makauno katin matawata. Oh, kiti pani mo mamet. Ne pan me payo. Okay? O, patay ka pan miya salanga. Okay, samba pani mo mamet. Okay? O, ime bil command kita na. Songkorosen, kaparaparala. The songkorosen, multiply. Okay? Songkorosen, totola. Okay? Sang nan ew category. The nan ew ma aramas pan kaparaparala pon sampawat ma man bilpang kaparaparala. Okay, so the thing is, imagine quote makta memory ang kauno the kauno quote man maktakin soik. Okay, the kauno kilulugay komuya komkin pon sasa. Okay, but machocho. Okay, kaiten komuita sampa wunsak melan dealing with porque kauno pa kong komuya sotopan ponsa sa komuyla. Okay, apran koros akatin kupur kalangan ongok. Okay, mendama kom pilmila pa count maka solar warong kan mamor. Porque songan suet lar masin tayong kawiban tayong still niata planen quote pona mo. Why mo sort karangot. Kareta ikasamuy komuy. Kage komuyan katin katang ete ko promuyan seatbelt
Katangeti ko promian boy kitapel pilgan white to kateraboy kitasel bokchate pay attention on masanungot. Ariban pagidame. Nachubli ban ray. Okay? Iban sort of take away your time. Awi yay kabakap ngayon sarawian katin. Teraktong kita. Okay, arinan. Iman pagi can open up. Patama ka richingata ima bambil mo ita. Tama ka richingati panrachti. Okay, sang kay magchild ko to sang lala iyay kabakap. Nan ichama-chama nan 2014 lel 16 ipakren court me maingi sotomen dutuecha na nay maurin so lang apo iman kerta dutuecha me koskosaya aramas korosken weito na ni raira niyan so maka tupangi kaabo chan weitong kray samar ko so on fire af kokola o taka patpatangi makabliban tuecha. Okay, tama ka spend most of your time taka kalap kilaman sa wong ima kabilpan perenki. Okay, whether mabil motong, mabil video game, mabil Facebook, tabil ma. Songyo maka put yourself into, okay, ka ima kapan perenki. Okay, ariyan. Tami ko sa iya, match ewiya calling watch the Beker watch ma coach wiyang kita ibanda yung sota eu calling ma high ma kayon ilela nan calling korsen ma maurin sampawat. Okay? Even imakara ta cha mata-mataw akay pa ka sutra lelte sutra astuka kong ta ibanda grasp astuka kong kan matawa ta kan kolete ta kan weweki imakara ta kay pak child kan awibanda yung soto wasa kabil kaktiarya. Kaya kay kitail sa yatal purpose, kay kitail sa yatal karb. Arteban chuka ka sa yatal karb law karapak ren is mawiyay komitaw. Kay kaunukot makatin masani naktail yata ramas rasong kitail. Okay? Ano kitail ang wiyata ramas rasong kitail. Kauno masani nan Genesis theory sa kuno. Ari tami mo watong kita suot koranwat. Kita kola nan Psalms 133. Okay, apuki silisak silu. Ibang wata kwasat. Mamasa ni Wen Lingan, yawan kansanamaw. En sa pwelman ko ramasakan arkin minimin pana. So, wasa David kasaya Wen Lingan, yawan kansanamaw. Sa pwelman ko kan arkin eupana. Eupana nanta. Nan kautak, nan kaminimin, nan fellowship, nan worship. Kay fellowship tuweta pinin so lang ew. Na maitang Christ at mo. Of course, iral kal me sotro maitang Christ at mo. This is not your interest. Okay? Kasi sotro pan perenki. Apoy banda yung coach sotro level ki isme perenki to sotro perenki. Mutani kupron coach kan perenki ap. Me coach misreta lima kareta me toto songo-songan. Kotong kauno. Likin Christ, oh, I'm sorry. It's hard. Pwede kaya bang uyala tradition, de bang uyacha ritual. Ritual tu eto ko sondier, yamu mo ng pangkautok, uyabakan, ko wiwiya kamentan, de kabilkas kasikan retire. But nanata ewang kauno, there is no retirement. Oh, glory to Jesus. Okay, so retirement. Malao bil. Nagtiang nan ko pa. Praise God. Eu more kapturur melingan sang damak ta alar o damak takin asa. Kay ba imen dama atay matmataw ka so small, atay limited compared to God. Me limitless, me bonang in mekors, me kay baktal mi baliak tal watak masanong ko si makarta hard to understand. But thank God. Kalanganin ko po ngayon sarawi. Amen. Ngayon sarawi mi mirem, ngayon sarawi mi mirey. Child ko somo ngayon saraw po kat yerrem. Iban tayo ngayon saraw kat yerrem. Ngayon saraw kat wasakoros. Kaya ibang burang ada kasaya. Kakak kan kisiniyang Ako suka kelang. Kaya kakak suka kasaya wasako sang iya. Kaya muka kakinta ibudo baliyo. Nga po ibudo baliyo tama kareta ibudo baliyo. Kaya kasuka kelang kisiniyang. Kaya apo iban tayo kakak kan. Okay, boy gemeleling kisiniya ibil mo mangan saraw. Kachukak lang ako kakakon. Kakak
asa me udani kupura and bless am more. Okay, ni ambil mi mina ni raire am rochorot kita tai rochorot kita ai wi rochorot kiseli te bacon kakakan nana mo yung ano nanam solen makauno malana ke karukan uyata am pilipil dayan uyata I pilipil I result in ai pilipil makareta isotokaluki la pilipil me uyata makandama itakre ma kansana ma autor ibanta yung memanin tayang komumena I'm sorry. Okay? Poeki nan maurat I mekos ko saya me petata chai lesson an so maktel mo itong Christ dal maur iyan so metepelutan ko toki pokan kan pupsang nan maurat. Okay? So anyway, imagine David ko saya kita na yawan lingan yawan kansana mau en sapulman ko taramasakan arkin minimin bana. Okay, dame ko saya imaninda minimin pa na weweki niya take niya plan niya atal standard niya take yung makot the more yung makot kasi katailan morki ke katailan lel katailan mimilale okay ariak chai kakilang me buksaro ka tete yang chai na rom silu resak silu ramas koros turur sanger sapol mangkot lengan. Okay, aramas koros te patar o irai koros turur sanger sapol mangkot lengan. Wewe ke lengano me ikos kosaya. Okay, ma lengano ye lenganen kot, lengano ye mauren kot, lengano ye taibanta the presence of God. Iwasama kot katia nan koryang korent silu. May sirapan sa bungala silu isa kisu. Kagak purwain tingiti ko watak karyang korent kasayang wasama nganong kot miya iwasama mayaw bepol kan mimia. Okay? So kasampal nganen kot katia. Weweki imagine nan motwal itan and so me kauno can visit Adami Eve. Okay, imakareta ikos kasayang komu bre kom der ponsasa de der ponsasa de der ponsasa nganen kot. Okay, the and so mau kiset magtailan ki kauno katin qualify kami Roma ay pato qualify kami po kami yan kak mimenan presence yung God. Okay, ama ko excuse ki yamu manay bana sa may warong testo warong ibanda. Okay, iray kan me asa resto warong karatara chongo court qualify iray la. Yamu mo pwede Christ. And so maka humble yourself so taklabalap po ikarapan mo yung aglabalap makaratak tayo ramas popula. Okay, pwede imi ko siya. Ni tapio miyer standard in goat. Miyer kosanti plan in goat. Maur lingan magtailan mamorki. Sapal man goat hakan. Adami Eve katauto karakan. Kaya pwede failure. Kay failure ni tapio makaratak tayo. Solongan na kachiyasang. Sutralil takeo makaratak tayo. Sungusungan na udela foy. Tayo sungusungan na udela. Downward, lingano, te mauro, te takeo. Kaya kalangan ng kaun Jesus, pwede kaya purong ko preto, pwede ilingano me David kamberong wasa, tana kansa na mau o lingan. Amen, kansa na mau o lingan. Okay, pwede mauran kot, maur lingan amen. Hallelujah. So talibilibilis kami, iman tayo, mauran kot, maur lingan mauren kot maur kansa na maweo. Amen. Pwede kaiten tamak tawiwi ap tamak kot no kiti po. Wasama ngana mimia wasama. Peren mayaw pepo linganen maur koros mimia. Kambakabay. Kom der katiasang. Ta der katiasang. Po katiasang what simple. Po metoto kung kasi raga imi ko siyo. Raga nanti yang poran yang lingan kilingano. Aproponsa sa Christ. Okay, the some way ramaitang Christ rail more, aprosote in sonoki, more ke more in Christ, so take, so tawakla. Christ mal be kita, pwede miyayer take and moro, mekatung gubur katan mamorki. Amen? Yan mamorki. Praise God. Ari, kay tisang riyaw tana, ekin rasang le kay kasombal, okay, le kay. Okay, ito, tuwacha marokay so apete, le, magtay kung yakita oil. Okay, Pompeian oil. Okay, magtay kan marakay soki.
leo okay dana akin rasong len kay kasompal makin tingiti sangpon mangan o alisen oron tingi yang pon chapinwaro o likopu okay chama nan main Israel mia neraksin ornkes imakin ko le aray portol able orno labala kaiten bigisin megas kaiten rebel kanale chaksin katu irai katingati yang pon takin tai keye yukatier utara kan utakiti yang pon me machancher tueta akin kitemala okay akin oiliala kotiang pon mga koti pon alis kotiang niya likopu po kotiang ni palwarong sak yawan takile potol bom up katie yawan na mga katie so anyway my point is yawan ikan sena mawa ilingano makareta David comparong ya karasayang atail kin neupana atail kin maur mona ibang ko tisama yang yama skola nan Epsos bukan Epsos ime patuano ba motomot abu manin tayong kampagabay yawasama kom katkatia songan maurta kom katkatia imanaile ailaiti yang komita pronga takataman kan komo mautan ke rais kupur ke kan maur take kasambal me kacin malbeyang ya malbeyang ketai ketas chokal kele yata saulang toto mimi pali mimi nan pilsamba pinan kaim choror at the four corners of this world okay pon sampawat kareta der give up ke ter pangata ke ter luacha lang ni cheche enta kaiten ni chechen kon kotoki me ko chaba ni chechen kan tame kot masani ke me ya chamoya me soel ko pata manganan kot pan mereti pon aramas koros abi kamelele me aramas puka charamas me asa recognize the asa mere the asa one anan lauten Jesus na child mo okay wana tel tupang ki ananay kachil man akchikla okay akchikla kiyukati bukan kak understand me takot mama sani sapon mamasan kachan ka mangi tapatuan me takot mama sani mawong komuyongay tanongan kot pilpat-pataki yung kanter ibanta yung kasongan rasang niya iparanso ibanta yung mawonguk murun manage tapa awat tapa makakana nga marong nganan kot tame mama saniyong pwe ban save mo abanta roigala kaya kachal kan reject ang so makauno masan ka skip abe banta yo imakareta kalanganan kauno pwe ke mako limpakan kot bakan dia yang komu makareta ka rong liet kom der pon sasa pakauno pakong komu yo pakongnya so Epsos payo ibang pagi kachan kola mas watak ibang watak lo kayang pompe mamasa ni tana ari ngay memiminan sila paykat kay sila paykat pwe ke kauno kay ipakin ningit remail kumail and kin go wait kin na mail maur songan al makot katin kakalingki yang kumail niya katin malpay kumailo songan alta songan maurta makauno malpay katalale tan mamaur ke pengkata no iba burang ko prayang mier sapol matal standard do yai takai leilayo may kalap ko saya me socha me ko ka kamperang like presidency president maktal ko saya president in United States the president in Pohnpei isoto melan look down no up entitlement puka socha kamperang lingano ma Christ katin malpeyang korusian but Christ benan markikan kambaga bay kater tigitin ki more boy bandayo more koros maktal aim kilikilang status songkan it's just for this temporary sila benan sokis at the calling what ya calling o me Paul ko saya me can press on ran koros pen kak reach the price kayan kak lelta keo okay kalang bakeo na raneo
Tapi run with maka con pressure ketua cakap pressure me kesolar men move forward di mentayong ketera loud tepen and lie to you. Pantayong run course you have ability kan ki kak and move forward. Move sang nan song e me ketatangalar lale. Pitoy sang kairta sang lale. Pit sang lale. Tatong gibain at a power of will cannot. Abi man tayong fully support. Count Jesus fully. Ukinuk 100% yeyanguk. Kay maka may tong unsa ka na mo. Kachuka kuya kabakabataw kasek may tong Christ mo. Karapa kasuota surrender mo. Makareta atay baba count Jesus. Asota mimini the power of will. Me kakosane di jogoya. So utang katanan at the talk ni power kan tatong ki am kos am pilipil abi bantayo no katanan the power of Christ, the power of God, the power of the Holy Spirit when move us forward. Menta cha makchabil fail. Okay, imo Paul ko sa iyanan may chuba sa bungalan nan anyway nan Philippi riyaw isok silu kana koy ko watak wasawa kas kasaya. Let me see. Okay, Philippi silu. Okay, Philippi silu iratikita isok silu koti. Okay, tan isok riyaw ko sa iyame isotakin ko sa may paitar ta unsaklar. Okay, what does that mean? Tama ko sa iya paita unsaklar. So taman kacay unsak. Aman kacay ran koros kacay kin melan deal with atay more kacay and so koros kacay put it under. Okay? Atay wrong desire kan. Atay laklabala atay kangoti kan. Atay manhood kan. Atay puweke mi atay kisin kacay men pompe mako hol utan kakak me koros. So we need help. Especially the greatest help makchanane one another. But the greatest need ananen sawas makchanane ngen sarawi. When kamaraini kun kita what to do next? Kay bweki hey coach mamasan karongorong kauno mamasan true is manin katarkan the life mamor me kos yaw mauro makayon kauno kupurgi ya the more take me Christ katin morki. Amen. Ariban ko saya. Nan ira pura lang nan 133 Psalm nan malkakab kisilisak sulu. Ewo riyaw kas kasaya. Me yawan lingan o yawan kansana mawan sa palman ko takanarkin eupana. Okay, riyaw rasang lemakin kotiyang pon mga naron kotiyang lew oilo makin tingiting akin tingiting tana makin kereti makin pour. Okay, akin pour out kotiyang pon mga kotiyang pon alis kotiyang pon tabwara kotiyang pon alkopup kotiyang tutukiti kansan mau ye anointing in court manan court manamanan court kay mo wasama kom katkatia kay nan irair kan makasam kokelep maweweki deep inside your soul ko ngen sarawi so tisasa. Amen. Ngen sarawi bil so kauno so bil sabunga na piluka tao piliata. Amen. Mia ibanta mia failure yo makot surprise ki never sota kot sota surprise the priyamay kila pweki ata salolo to fail ni IT yu ka tao tani tabio aser makavan fail. Kaya anyway a proof nguk mautan likiyuk o kamelelem kaban kaitasang kaban portasang wasama kamimia kaban kasinantasang wasama kamimia. I'm speaking and I'm releasing faith prophesying ponamo can continue on serve can continue na memorial kauno the quality of life ya take ari take ako mimang kasaya take more in Christ ya taken ye Christ ye yasen Christ ketantuela Christ memor ke Christ. Okay, walk like Christ. Okay, alialu tuwe to Christ yang Christ akin alu. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Nang kastokan kang langatan akin lugo sangkan back in the days makabang kelang yeyasan Christ ibanda Christ alu ni songan kat seli ni songan alugay
Okay, but aman kitail kabukabukan court reflect of him. Amen? Okay, reject him. Okay, alu. But the thing is, walk like him. Okay, talk like him. Okay, that's the whole point. Kitail pray like him. Ooh, glory to God. Praise the Lord. Tell him believe like him. Amen. Kitail love like him. Okay, kitail alu tuwechai, kosai tuwechai. Amen. The masan tuwechai. Achail kosai and tuwecha masan kan makchail pa meng. Kitail kapakap tuwecha king kachin lolo. Kapakabag sama. Kitail kamelele. Sama child coat tuwecha kamelele sama. Oh, glory to Jesus. Kitail limpak tuwecha ke limpak. Kitail gun makong meche kan tuwecha pelgun makong meche kan. Oh, kampakapay. Maur wat ye take ilela. Ye maur kayo ni lela nan maur kors. Tote yung maur me parak yang. Ar kampakapay. Yasa me aman kitakan nan say look what me miya pangata. Okay, pues sort of pretend. Momueta, pretend me songoros mao. No, I even push myself. Iyanana read the word of God. Iyanana kapakap. Iyanana share the gospel. Iyanana limpakong mechikan. Iyanana kanangama. Iyanana katak. Iyanana think about other people out there. Iraikan. Iyanana kapakap kiraikan mesalong alar. See the journey. More what moren kairtang. Moren kokoi. Amen. Praise God. Arwasama kombimia, I encourage you, stand up wherever you are. Porta, perta sang Bible ko sa na child memamer, child porta sang child memamer. Kasinanta, arise and let the Lord shine upon you. Amen. Glory to Jesus. May tangan sa raw yan, prong. Isik, talk more, but can continue on. Okay, boy, get trouble. And sort of men can do later. Praise God. Hallelujah. Pain Paul ko sa iya nan Philippi, kitay mi nan Philippi may ko sa iya kan ko lalala. Isoto kin ko sa may paitar taong isaklar, ikin nantiyang yan aleti kisakiso. Hallelujah. Amen. Miya kisakis makauno ko kono pang kabuyongay. Okay, kisakisin poson, kisakisin lalobot, kisakisin kanangama, kisakisin limpak, kisakisin pay, kisakisin okay, sangan kisakis choto makauno kono pang me reward dia manaman kita. Kaya maktabanta tao len nimi. Amen. Tana ikin isotom mal lamayang may yaletier kisakiso ap sang tayo may kinwiya. Kaya na isok silu ikin manogela dame mumuri o wiya one may kak wiya one ay kak payan lel dame mi moy. Kampagabay. Wiyawan ang kak. Ibang wiyawan ay kak. Amen? Kay tenia trakel. Apka soto ka kindanya magas itampang momot. Kay ka town, ka discourage, ka loisang talent, ka utier, ka salar makit. Abiban tayo, ka suka kindanya makawiyawi God. Never. Hallelujah. I don't think God will answer that kind of prayer. Amen? Pwede God mangi. Chama-chaman makotaman magtaba papa kotaman kita samanki mona ampaki ekatin mangier kay mona wiya me ko tapin mangier intentional ang mangier among yung dame chapia takoya. Amen. Ari kampagabay nyan karachiyo kikayo magchana na wiya manokelayo. Why holding on the condemnation me kita just freely say, kaya fail lalayo. Why holding on it? Nang kauno amasani makabampak mangki, eba manokela. Si kauno manokela rako Do ngay, macha subconscious at mata-mataon kun kuleti tiyang karatakin contempt mo. Amen? Karayang kita ping kita, kachang etiyerte, kawawayala, kapandela, kauno, ang so korosa ko purki kan porta kan pakmanki ko wanaway. Ter may tang tebel and go to betiyuk in tayanguk me katkachaman kinuk ang maure nayo. Amen. Ikalap ko sa iya pelintin tapo na mo ranwat katerin talakap ranat ye ranen ko mo.
Okay, kakak KAUNOPDA lakap, kakak pilmat mataw ayo. Iban tayo, you cannot count any either one of them. One of them. Ima kakak-count today, what you do now. Okay, can glorify God. Kasi nanta, kasaneti. Paten ka baka, do kaya ang kauno. Kautak yang kauno, worship kauno. Amen? So, praise the Lord. Ikamelele me, atay ansobil sa malarari. Tami men kosoya. Me, amo yung kauno, itaka kayo nilila, maur makatak lang langa, kaiten maurin puin, maurin, abantay yung maur makrais, maur ki anso koros measure ang maur. Maaramas kin kansen suwati yugala, klang lang Christ ko measure ang maur mamang Christ akatin makong rail kan. Me por kantipi, okay? Irail kan me, wiyang song suwatakan. Me masa niyang samaw, yip makong rail por sa tatarawi wiya. Compare, imo, imen measurement magkayong, wiya men example ong kita. Kay pagchan kak, kamberong, kalmangi, alasang. Okay, makaitita kray, hindi tawag ka na alasang Christ? Yes, that's the point. Imoro magtali alasang. Megakaklong to inta, katemo man makakuha Jesus. No, iso mo iutani, kosaneti may pamamor ka. Karapa po yung Jesus masani ka chailang kalmangi. Amen? Glory to God. Kalmangi wiwiyakan. Kalmangi mo man operate po sa bawat. Nakatsang nalang katto po sa bawat. Mga nakatkat po sa bawat. Law ka sa kalasapol matatok. Amen. Karatay kongayuk. Hallelujah. Makomuyaman. Melan matamatawa. Metuwechamet. Kaya kasasatama kareta. Kasasatama kareta. Kakin kaudak. Kakin yang kabakap. Kakin yang sarawi youth. Kakin yang call. Tuwecha. Kasaya. Sarawi ew, animo ew. Okay? Back and forth. Kamalan dealing with ibanta evil spirit kin songasongan dominate ang mo, the poeti ang mo. Okay? Tipeo makasalar ka kasanglan eh. Okay? Either sexual sin. Diba nanak? Tabilsang kan, deep in pornography, sa makrikilang way. Kasut ka kasang kasto. Kaya tayo, kumpagapay. There is a way. Amen? There is a way. We may kalap ko sa iyo. If you are really willing to be willing, kay willing ta kan kak bitoy sang, willing kan kak magitsang lale. Kaung Jesus ano patar en kak sawasay komoy, Holy Spirit pili ono patar po en, sawasay komoy is papa nono sarapin, pues chokos ko siya macho-olcha. Abi kak kan pain ngay. Kay kak ikak asa, kaung Jesus ito sawasa kaniya ay inang ka, utana run wild, puya kimi kalap ko sa iyo. Okay? Puya kiban kelay, kachailan kelay, Bible ko sa iyo, kachailan kelay, kachailan kumat, kachailan ayma, amen, kachailan persak, glory to Jesus. Hallelujah. Magamiman ang rayrach, ibil challenge yuk, lukay yuk, lukwar yung Jesus, wasama kong katkatya. Manakap, riyay manakap, lukwar yung kaung Jesus. Puya no batarin sa wasay kamoy. Okay? Yaramel lukwari ko aw-yaw ibig ko sa iyo. Okay, kin kabakap? Apaw-yawi makakano pang kusang. No. Kakano sa tuka kusang. No. Iyo iban tayo. Bil kakano, kasi kaswat pang kakano, kautan parenki. Tay iparenki ay kakano. Okay, of some way, somehow, mas lalayat intindang iya makakanwat kay teni kubron kauno. Yanana mogitsang lale. Yanana pitoy sang lale. Yanana karwaru sang lale. Okay, pweki nantimati karyaw timati. Bible katete yang kita 22. Riyaw 22. Karyaw timati, riyaw, riyaisak riyaw. Okay, Bible kasi yata na Paul kang kitimati ang maurong manakap kanana flee from desire of youthful lust. Chang. Okay, changasang youthful lust. Amen? Miya kay kanan na kapakap kaya, miya kay kanan na changasang. Kamakabay. Manakap, painakap. Glory to Jesus. Amen? So,
kamba kabay imen kabakap kenuk wasama kamimia pay kameleleme ka songer ka song kala yang programa yang team yang youth ma ka yang sel ka sai kan ka stok lang wakla ay bantayong kader ba kiseli ako wrong kaun Jesus pwe mama sanong ngan saraw pwe mama sanong oy bantayong pelata kan committed to it kan kachukak pensong ya kay sanggay na nay more may bil tuwacha tanglale ignorance, spirit of ignorance. Tama ka mata-mata wa ima bungja kaleb kier. Ariyanana kaunon deliver ya sang mo. Paiter men kaleb ka kisinay. Kaya po kauno siya malibeya yung kaleb kiya ay maurun sa ulang. Tama naman. Kauno malbe Israel, malbe kachaylan mauren Christ. Kachayl course and part of patang mamauren Christ. Amen? So ibang kapakap kunu pwede kawilan. So numaran Jesus, glory to God, tamang kapakap. O yay kapakap songan seduction spirit kan songan ngayon kan me kolokola more ibanda yung sort korano trabang break numaran Jesus o plata more in Christ plata sort korano kaban look what yung Jesus kay kanano yung me ko pumaso ibanda yung nature ti tip ko nature ti James ko siya Lord Jesus kay tana temptation o kin koto and so mag-check in chapter yield tong akin nature ti desire kan nature ti akin we grow and so may grow iwasaw mag-check sa lar kakasang kay makay kachay mi bilale apo boso utgarano tawang pung panok tawang kawela kisiniya ngayon sa rapan sikpasang pagkakapang yang mekot kay tama-taman glory to Jesus metapel kin kamatalan Bible kata yang child Jesus and so mekin kuko selio kelang chanta mia akin kola kare to may isiman okay kung puweron ko to pil kosong more that's how devil is okay makoto kakela ilme tapanuran okay apana uran no amproto ari chakabak praise the Lord chakri wasa mariman silmang pungban mekot numarang kaun Jesus riyay mana kapko pena kapko okay riyay kan course ren Christ amen pakaitan chay ren me minarchorot me sensal pan sangan kanau takatap mesolang toto iya tail weakness awi banda yung soto weakness yo soto paleo mek soto kakpangot extra awi main dak makana no ya megot pweki am kakano am kakano kaberengi argas chikja anano kiyang goten work with something janana kiyang goten paisan ke megot puenta talk amen. Let's pray. Kayo ki iman kitan kapakap. Muitong kau na mo. Okay, makasayag muitong Christ mo. Taga muitong eran tayo. Apo iman tayong. Okay, sincerely sang nanam mo yung. Utan genuine. Kasa makalukuri ang kau no niya mananay yan. So what? Amen? Sabang kapakap. Alasang iya. Uyaga pay na. Simple. Kamelan na mo yung. Katitinig linomon. Makraisi makaw. Most of the giyang. Karabang jana po Jesus mo wanimun wen coat. Songros magana mo kapananano ko turu nuwanim. Nimomon sa magakpatlong liken patlong ang nanwaniman. Okay? Amen? Hallelujah. Tsaka bakap. Alasang iya. Kami lelemet tayo metpil. Samalamin sila mauluwa. Aritsabang kapakap. Alasang iya ta. Kasi yaw maing got. Kalanganin kami. Ranwat yat ngay maing. Kiyang kamu yay mong monay ko sa iya mekot. Kum katin mangir mekoros. Sota dibyo makakresang kami. Ranwat ipilata. May bang kalugila sang tipaikan. O ipakiyang kami. Kami yang katlungo kauntay maur. Pwede soto kakalebnan maurit. Ito ka kong mamaur ki pain ngay. Pwede yasa. May munjitiyo kung koto po yung prapala ko wala kamela. Kami, kung katsto po yan nanan kong mawunsak. Katlong na na yung maur, kauntay maur sang ranwat pangukulata. Uyakin niya ala ramas makom kating kuburgi. Yan uyala. Numarin Jesus Christ. Amen. 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 Kalanganan kot, kalanganan kami ang pwede ang may tang kauno na maur. Kaya yari,
sang murirranit kola kater kelep kala iban tayang ketail koros maur ke mauren manakap peinakap ketail koros ke lel songon kosong ka kosong lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, okay? Kosong masa, kosong wutuk, okay? Kosong yatan pride of life, pon maso, okay? Bayi karapan atami vabiskan sang nan ya motwaliten, okay? Boya kira pungkila me mia eu plan toro peinara, iraka intindayang kauno me sistrana ni komi. Mia beina sekak kay mera pung gigila antepela lekamo pues bible ko sa yame liyo matawala kamauta atam mimimo an so me kanga belo bible ko sa yame kang ikiyang atam enkang atam pela le kang pel pung gila kay just ka play migi igala ko sa subject migi ko sa wasaw ya blaming ya kalap ikit peget irakin peget pananambora so to kaitong wasawasan peget ab kamelele me ren Christ song korospan maula makamaniel dari koma option mo itong Christ am maur melaw connect tong kalapan Christ panayni yun ko magchailap chokos ko siya na melkaka abukisilisak silu yawan lingan o yawan kansa na mau pakansa na mau iban tayong soto wasayo magkakasalata ka mananakan inangan palwaraman lekin ren kauno pakauno mo yayu kata emangi ang maurun sa ko mangi ay maurun sa amen. So kareta kasambal ang kitaktan ni cheche ako memoitang Christ ang maur apsom bukat prong parokugati okay taktatsangalalale pweki so ichar na ta pilipil amen imi ko sa yaw kachuka blame ko got pa ang pilipil me kareta kami milala day mi milala amen up there is a way kagaksalataksan igaksalataksan puso me kot mapal maktapan lugar yang kaya rimang kapakap kinu okay, wasama kami miya kapato trapamon. Okay, kakalep kauno katin mangi kastrana na tay bilong mekot. Okay, pagkaitan wasan katik met. Apo iban tayo katain koros panala katik. O takalep kiyan sutrapan wiyer kokolata. Ima kayo kapato makakalkalep kiyo komela. Kalkalep kiyo ko tuwang Jesus. Pantala so taman so uno pata. Imeng kapakap kinu. Main kot labalap kalanganin kami. Kaping kiyang kami maur koros nan barat. Riyakan koros ma anki. Main kot kalangan Lord situation the irairu to main kot kalangan melan deal with main kot wrong desires songan inangkan makin kalwa yung gitnan deep inangkan makin najik ti osata inangkan masapil kayaneta main kot songan inang swatakan mau kiya naman apot main kot kalangan tapil mauren kamal so to kasampal ki palwarat kamasani Lord God me kompangkating kating kita tamas to kasampal ki 10% kot what main kot kalangan Lord God tonight Kamangir, mona second ko sa iya kamangir. Abiyay ka pa kapachang riyakan ng clockwork. Declare it and decree no maran Jesus in tan Jesus me manaman sang megoros. Manaman ngayon sa raw yan isikitisang. Main kot kalangan pungpungwat ng clockwork. Songan inangkan kor te songan ngayon kan kors me kolpanar katar ni maran Jesus. Hallelujah. So tampung. Hallelujah. Loosen up all the chains. Songan salmatakan kors pa mereti. Sang ni manaman in Christ. Indayong tabel so tampung. Hallelujah. Hallelujah. Ipatongi. Riyay mana kapot. Ipatong. Riyay pena kapot. Ipatong. Popote. Ipatong. Hallelujah. Sapol mamuikat. O pungki lamang sama sa pan. Salataksang. Pan kanaw dagan deep. Hallelujah. Nimaran Jesus Christ. Hallelujah. Release it in Jesus' name. Hallelujah. Wasama ka mimia. Hallelujah. Glory to Jesus. Gan saraw yan. Toka mo. Hallelujah. Kasalataku kala. Hallelujah, glory to Jesus. Aramas chocho, mebilintayang yamer. Kapakap kilar, okay, rebel. Tuwacha rakan purala, rakan open janira isel kan, play tacho kasto, the wia song kan akan prong, click. Okay, bueki mekoch maka anla, taka anla wiya ibantayang oga, wiyala habit. Habit tuwacha, kasalaka kasang. Okay, patong, tamataman makaiten to wiya ba, ngayon south kan beren gitoko wasamak taken luat lale. Okay, damo kayo mau iban tayo ime ka sompal ki patang wasa makakakair tayo so lang makaksawa sa iyo. Okay, Lord Jesus bagan kak stay strong o ya mekot kilkilang diyang namasa ng goat. Amen. Rong patak na YouTube. Amen. Praise God.
Tastrana namanangi. Kaya po naman akong gosang rentabil. Kateba namanangi. Amen. Glory to God. Apka na sa latak sang lale. De katatuwe ta Israel kan. Me Eden Israel kan me sota sa kot. Restya namanangi. Hallelujah. Glory to God. Kambagabay riyayon. Ikos ko sa iyong pegi ang banay. Ter maitang kalawayang ko ang boat. Nandip. Te song yung makot sa takupurki. Bible katete ang child Hebrew at child pet kanan magalagal. Okay? Glory to Jesus. Kawari ay sarapain. Kalawayang uk. Ko ang banay nan maur mamagalagal po kot. Paano baligan uk. O baligan niya. Amen? So yay kabakap. Kauno kotan kabaya tama naman kitay. Wasama ka mimiya kelail. O patang. Patang kauno. Patang tukon wine melelo. Patang masanan kot. Mimiren kot. Pasoto wasama lingan o kansa na mau. Me mimiya. Me Psalmist ko saya. David ko saya. I wasame. Awasan rock. Lord Jesus. Hallelujah. Sa may kot na palap kalangan kiyong kumisabulong masan. Korusyan me rong o kat. Ren rong. Rong kanayang. Lord, wrong paik yang osam purposely sort ka ran sa terta wrong. Apsa wrong o kit paik yang o main got kalangan. Sang met ko lao ka. Diyay ka bakap. Hallelujah main sam. Mag amanaman ki jo Father God. Sa ledin buson. Sa kamelele maat. Tama kong katin mamasani. Kalangan ki yang kumuriyay kan masalatakla. Irail kan mabin maitong kumuyarain maur. Main got kalangan sort ka ran wat. No mara in Jesus Christ.